Assalamualaikum saudara lun yang belum digampung hina ulama, yang ikan ada kana praumbang ngaitaan gulung udah kehana. Nyan abu mudi gure di ulun tempat melindung gutanya dumna. Beka jahina dika hai lutong bidaan gulung udah kehana. Hoka abu ci yang hi gerungkung bepu kia punggung inang grolua menyana behe kawa u gampong merempak langsung ngan jenderal muda. Nyan kapanyang persehi burung nyokun kana bon sit iku guda bakso kupiah kenang ijakrong sang sit abon alahai apa lupah mesakit hati ngan jantung seum yang kidung kudi ngehabah menyaku dumehan ku bi ampun menyaku dumehan ku bi ampun kulayu bak punggung kudet marucun ba anu mata mangat karasa daun ijakrung. Doa ni balon buah babuta ubena mumin sino di kampung mandum syaralun benci kegada ubena mumin sino di kampung mandum syaralun benci kegada pegah rohayu lahe mesarung hanlut ngan rincung kebai senjata menya dengan kehana pua embong kelayu bak kerendong kupe bak muka kawa juga no nyeca ke kulung kuna udilung sidum na dega menya ulama sidhan gebala sayang kekah mebek binasa nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah hai daun Buddha nyoge mendoa si kreba Allah kerekep lidah kata un Buddha oh no memada pantun lun kegah semoga dikah taubat nasuha ba abu mudi jalake mea segolam dikah brate merega ba abu mudi jalake mea segolam dikah brate merega kibang thế nhá anale awan pai dengku nri Áp hết nhà, quên lời thật